Gospel Centenary an kung parahitai tu he. First round he, bune yung first round, second round di he. Capang le nu may ho masapena ne sa uhi tua an ne ho he capang ho le nu pi nau cha nei ho hi ve. Kamera ang ko to. Yan tu. Gulang Martin buhong amain buhong dop hi mga nung veven na hoy sa nom le say nom nei ham o Santiang na bo say nom ka okay Akop lo vahe le kun na. Mu chu koi kem hu na. Asan ni lo ho. tolpi nung nga ho o Ya bu asan ni lo, asan ni lo. lang ko dukan lang ko sa ni ho na hi Ini awal din wang la lo din. khat ve ga veo te lang hi võ sa ne lo ho an ne na lang hi om cha bo hi ve na ya ve ta ho Awa ho chun lai long kun bang aki koin ni cha chun ni na kong chu set tu set in lang la koi leo chun na wa set biang an te kong chu in he chai te mo le set li in set ti vin bang sunga se lu dio he gul lang ho anung lam Ding wa he. me ati ve anung lam ma chi tu kuma kuki Gospel Centenary Assam ti kino hon lang ni sa asang Sung. all ta tu ni ko akin ni naman cho chi ji a ki mga he bunelo first round chan chui hen lang second round ting la ki diu ya ne ho ding yong